بدعة يجرون ربي هم تنجر مالي في رسول ربي الله عليه الصلاة والسلام ماجن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أجي رسول ربي عليه الصلاة والسلام هوجي المنا ما كون دلقا تاتي كارغمت وني المنا ما دلق يكون أكم ما نسين هوجي تاتي أرغمتو نية شوراني وان دلق دولت يوين نيتين اتمين دي فمتجيشو بكا عبادة كانت بكا براتي يوين واتو كل دلق دي يو خارب بي سوابت سيف لكا وانا كنا كنمو amma waan akka sadaqaa kana fakkeenyaaf midhaan tokko kaati facaaftaa ati hattuudhaaf hin facaafne sadaqaadhaaf hin facaafne akkuma kanaan facaafatu hattuu yoo si jalaa nyaattee si barreeffamu moo barreeffamu hattuu yoo boqqolloo kan kee cabsee waaddate sababatti siif lakkaa'ama moo lakkaa'amu hin lakkaa'ama hin niyyan shimbira si jalaa nyaata sadaqaatti siif lakkaa'ama hin niyyan niyyaadhaan malee argame jechuudha wanni kun allaattii dhufee nyaata sadaqaatti siif lakkaa'ama hin niyyan wanna kanaa kun sadaqatan qaahiriyyaa jedhanii sadaqaa jirki kan niyyaa malee jechuudha sababa rabbiin biratti argattu jechuudha kana jechuun waan salaataa keessatti immoo niyyaa malee hin argamtu salaanii namaa kun Allahu akbar wagga jettu ati wagguma wadaattuyyuu salaata kan kee kanaaf wagguma wadaattu waan akkanaan salaatuudhaaf deemaa jettee niyyachuudha qabda hogga dhuftee itti seentus niyyachuudha qabda yoo dhuftee itti seenteetuma waa tokko hin beekne haga salaate kan hin beekne waan qaraate kan hin beekne rakaa hanga isaa kan hin beekne yoo salaateetuma irraa baate niyyaan kan hin argamne dalgaan siif hin argamu jechuudha innamal a'maalu binniyyaat hojiin ilma namaa argamuun kan isin hojii taatee guutantee argamtu niyyaan bira jiraachuudhaan hojiin namaa argamti wayin namaa likulli imriin ilma namaa hundaaf kate maanawaa wama hamile wama yaadi argata rabbiin biraa waan rasuuli rabbii jedheef alayhi salaatu wasalaam saglaffaan niyyachuudha kana barachuudhaaf eessatti baratta yoo masjida rabbii dhufte jechuudha amma kanaas teessanii dhageessanii osoo mana teessanii wayii dhageessanii hin dhageessan jechuudha kanaaf shartii salaataatis barachuun dirqama shartii shuruuxa salaataatis harkaana salaataatis waajibaata waan jedhamus akkaataa wudu'aatis haga rabbiin nama beeksisa koo isa inni beekus ni barsiisa inni baratus jechuudha haga rabbiin nama laaffiseen jechuudha taa'ee barachuudha qaba bakka itti baratamu masjida rabbiiti amma jechuudha sahaabonni ergamaa rabbii alayhi salaatu wasalaam eessatti baratanimma ergamaa rabbii irraa eessatti baratanii quraana kaanuun ga'anii hadiisa kaanuun ga'an masjida keessatti himi malee barre zeeraa namaa dhaqanii dirree namaa ta'anii achitti irraan baranne jechuudha ergamaa rabbii alayhi salaatu wasalaam masjida rabbii keessa ta'anii irraa baratan kanaaf wani nurraa barbaachisu gara masjidaa deemuudha obboleeyyan keenya illee nu jalaa adda faca'anii jedhan illee yaammachuudha yoo jarri nu jalaa adda yaa rabbi nuuf qajeelchi jarrinnis qooda humna keenya jarrinis humna nuuf ta'anii jarrinis irree keenya yoo jaraa wajjin jiraanne diiniin kun nuuf jabaataa jennee rabbii keenya kadhachuudha qabna malee ayyabuu hin qabnudha fakkeenyaaf nama asirraa garagalee jee fakkeenyaaf ayyabuu hin qabdan nama muhaadiraa kaadhiisee achi bahee ayyabuu hin qabdan maaliif yaa rabbi qajeelchi maal obboleessumaan dhumne jea malee abalu kun maa didee maa dhufuu dide hin jeedha yoo kaatanii ayyabdan wanni isin ayyabdan sun isin irratti deebi'a jechuudha maaliif abalu kun maa akkana ta'e abalu kun maaliif akkana hojjete hin jeedha maaliif dura taajjabuu yookaan taajjabuu sammuudhuma ofiitiif yaadu dheera guddaa wanni nama yaachisu ofuma maaliif ofumaa keessaniif yaada anis akkuma kanan garagalamoo deemaas maraqeetan garagalamoo irratti sabaata godhamoo irratti istiqaamaan godhadhaa ji'aati yaada maaliif ergamaan rabbiitis alayhi salaatu wassalaam maa jedhe xuubaa liman shagalahu aybuhu min uyuubi nnaas waa tolee bareede waa dastiri yookaan jannata xuubaa jedhamutu jira eenyuuf nama aybiin isaa aybii namaarraa isa shaagaleefi abalu hin salaatu abalu hin soomu abalu masjida nufu abalu muhaadaraa hin taa'u jechuurra aniisan jira namichaa jedhee of qoratuufi namicha jechuudha of to'atuufi jannata kanaatu jira jee rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam waan dubbateef nus obboleessa keenya saayyabuu hin qabnu yaa rabbi nuu deebis jennee kadhachuudha qabna jechuudha yaa rabbi nuu qajeelchi ammallee yaa rabbi nuu deebis يا رب أمتك يا رب نوديبس يا رب لا يا رب نوديبس يا رب جولك يا رب نوكاجل يا رب دردرك يا رب نوكاجل دردر تتيك يا رب نوكاجل يا رب هذا فباك نوكاجل هريوتك يا رب نوكاجل يا رب جنتك أنا قوتل يا رب نوكاجل يا رب جنتك جاما أفغانات دوب أفغارتي دخلت اللي يا رب نوكاجل يا رب نوكاجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسن سيدنا fakka daawu fi nanjiraati ammallee hin kamaamne afoona lillah amma qaba hidda hamaa kaati dhaabbatee jira itti dhaqee jira waan gattamsiisu qaban keessa godhee gattamsiisee fi jen gachaa jeen gaara
بصوتك جي ربي رغاه مدراو سغلي كان كي تبريتي ميدا يسيتي اتندني ربي رغداتي جين امه مواكم مو حديث باسري سغلي انجر على ميتلوكن ماني ملائكه في دي تبو وانا كان ملائكه في دي تبو جنان دبين غتميات الجن سلاوندنا ماتي يا وندكن والله ياتو كورا ولفتودا كن شيطان تتفو بجن كان مو جچو ورا حديث باسني وان مسينو قصه مسينو حديث مسينو قران مسينو اما كاين رافا تمارو ماني ملائكه دغه تفو بجن ورا كان ربين سغلي كان كيتينس ميلا كان كيتينس كيسا فيغي حلقني بويا كيسا فيغي غداچي ديني راغرا كالچي ربي شيطان غلك تيدي شيطاني فغافا جنتا بافا موتي تكرم جچو مي اباك نلالا آدم imagine bar wani rabbi tu jannata sai jan jannata nake ga amma jannata ka sai nati awwane so mefi jannata ka sai nati nyaadati mukatti dokkitti kanati mo hindiyati nada je rabbin enani mukatti katin diyati nati shaytana mo firra shega shaytani tilata kesani akka isnin baamne jannata kanarra shaytani sin baasa akka isnin baamne jannata kanarra uffata gaggaariyan isni kenne kana faaye jannataan isni kenne kana keessa isin baasa shaytaan ofirraa eegaa jeen rabbini meef amma jarri osoo qaranii uti jenno osoo nyaachuutti jiranu dhaqe shaytaani dhaqe ani gaa amma quraanii dubbateen dubbata kisaan hedduu jira akka jarri jannataa ba'an irratti dhaqeeti yaa aadam jeen mee waa tokko tan si qajeelchaan irraa fudhu jeen wanni rabbiin mukattii kanarraa si dhorgeef mukattii kana nyaachuudha wanni rabbii isin dhorgeefi yoo mukattii kana kuttanii nyaattan isin zalaalam jannata kana keessa teessanii akka isin jannata kana keessa zalaalamiin jiraanneef rabbi mukattii kana nyaachuudha isin dhorgee jeen yoo amma kaatanii nyaatanii jettan mootummaa zalaalam argattanii jannata kana keessaa hin baatan hin bashannantanii ofii bahee jira bar jannata keessaa bahee jira hin hinaafet shaytaantichi kun malatti dhaheet wani rabbi mukattii tokkotti kana rabbiin hunda kaa nyaadhaa wani isiniin jedheef hunda kaa isin nyaachisee mukattii kaa wani isin dhorgeef isintu zalaalam jannata kana keessa jiraattaniif mootummaa abada argattaniif rabbiin jannata mukattii kaa irraa isin dhorgee jenna amma yoo nyaanne abadiin taana yoo ni taatan qarxan go'ee nyaatan wagga nyaatan faayini jannataa irraa yaa hudduu qullaa hafan wanni uffatan otumaan argin jechuudha uffanni isaa irraa yaa eebbatti jechuudha qullatti hafan qullaa asii fachi fiigan bakka seenan wallaalan achumaan rabbiin bu'aa gaa isin hundinuu jannata kan koorraa bu'aa jeen rabbiin sila isin dhorgine jeen muka kana akka hin tuqne shaytaan isiniif tilaata jannata keessaa isin baase qullaa isin hambisuudha fedha akka shaytaana kanaan hin bulle jedhee ani sila isiniif hin himne jeen rabbiin amma gaa jara rabbiin gallakkise jechuudha gara dachii achi bufamanii bu'aa isin hundinuu achis shaytaaninis isinis bu'aa jee rabbiin dachii keessa deemaati fa'immaa yaatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaaya falaa khawfun alayhim walaa hum yahzanun akka jee rabbiin bu'aa gara dachii bu'aati yoo gorsi kan koo gara keessan dhufe jee rabbiin namni gorsa kan koo jala deeme quraana jala namichaan deeme jedhee falaa khawfun alayhim walaa hum yahzanun isaan irra sodaan hin jiru wanni jari yaadaman tokko hin jiru asii gabbu'aalaa gorsa sana qabadhaa jedhee namas rabbiin ajjee gabbu'aniiti jechuudha dachii keessa faca'anii jechuudha eenyuun jannataa baase jechuudha abbaa keenya sana aadamiin eenyuun shaytaanami isallee ka jannataa baase maanni sababni shaytaanni jannataa ba'ee abbaa keenya jannataa baase maanni boonami wallahi boona ibaada rabbii irraa boonu amri rabbii irraa booneeti jannata rabbii keessaa ba'e jechuudha ammallee rasuuli rabbii alayhi salaatu wasalaam maal jenna nama qalbii isaa keessa hamma jechuudha firiin sanaa bicaa boona irraa diini rabbii irraa boona irraa keessa jirtu wallahi jannata rabbii hin seenu rabbiin gara isaa hin laalu guyyaa qiyaamaadha ija rahmataatiin rabbiin isa laalu jee rasuuli rabbii alayhi salaatu wasalaam laala wanni jannataa isa baase boonudha ibliisa abbaa keenya wanni jannataa baase maa inni qaalii rabbii didu amrii rabbii didu shaytaanaan buluutu jannataa isa baase nutis yoo qaalii rabbii dinne amrii shaytaanaa jala deemne yoo jenne akkuma sana jechuudha jannataan ala jiraachuudha jechuudha mu jannata seenuun keenya hin jiru yoo shaytaana kanaan buluu dinne waan rabbiin itti nu ajaje yoo bakka hangeenye jenne wallahi addunyaa fi akhiraatiin milkoomna jechuudha nama addunyaa fi akhiraatiin milkaa'u rabbiin nu haa taasisu addunyaa fi akhiraatiin nama milkaa'u rabbiin nu haa taasisu yaa ijoollee nama namni ittiin qajeelu rabbiin nu haa taasisu bari isin hunda kanaa miti nama meeqaan lakkaa'amu kanaa miti
ilmina waajitu nam tokkittiidhaan qajeelaa rabbiyi nama nam tokkittiidhaan qajeelaa jira ijoo isin immoo hedduu kana wallahi tokkollee hin yaadina namni biraa yaa jettanii qalbiin keessan isin waswaafamin wallahi rabbiin istiqaamaa isiniif haa kennu istiqaamaa numa hunda rabbiin haa kennu nama shayxaanii irraa fagaatu rabbiin nu haa taasisu nama shayxaanii irraa fagaatu rabbiin nu haa taasisu soommana keenya rabbiin nurraa haa qeebalu soommana keenya rabbiin nu haa qeebalu halkan darajaa qabdu san irra rabbiin nu haa baasu halkan darajaa qabdu san irra rabbiin nu haa kaa'u yaa juli rabbiin ganda keenya kaanuuf haa qajeelu masjida keenya kaati rabbiin nuuf deebisu masjida biraadha inni argaarra gabaree isaanii akka jedhi masjida jiran dhalaa isaanii akka jedhi masjida jiran masjida hundaadha inni argaarra mii masjida keenya kana ammoo laala jirani hin jiran wallahi rabbiin nuuf sirreessu yaa rabbi nuuf sirreessu haadha keenya yaa rabbi nuuf qajeelchi obboleessi keenya yaa rabbi nuuf qajeelchi obboleessa keenya illee yaa rabbi nuuf qajeelchi bareega gaafa du'aa kadhachuu jammarruuti itti manta deebi'aa ifataan jiru wallahi bakki diiniin ittiin tolu yoo ummanni mana keessaa namaa qajeelee yoo mana keessaa sii qajeele wallahi dhugaatiinis nyaaninis uffannaanis deemtee galuunis si marara yoo nama diinii qabu taate jechuudha yoo ka diiniidhaaf yaaddu taate dhugaadhaan si keessa gabbuute haati kan keenis siin salaanne si yaachisa wallahi ol galtee gabbaate si yaachisa si boochisa jechuudha yoo nama iimaana qabu taate obboleettiin kan keessa laatu dhabuun bakka diinitti argamuu dhabuun wallahi si boochisa abbaan kan kee bakka namni islaam muslimnitti argamuu dhabuun wallahi si yaachisa jechuudha rabbiin nuuf haa qajeelchu istiqaamaa rabbiin nuuf haa kennu istiqaamaa rabbiin nuuf haa kennu yaa ijoollee rabbii waliin isin haa milkeessu rabbiin adda adda isin hin baasin nama waliin hiriiree waliin milkaa'u rabbiin nu haa taasisu amiira keenya kana hanga nu afaan kana rabbiin istiqaamaa haa kennuuf nama galma ga'u nama bakka ga'u rabbiin nuuf haa taasisu nama istiqaamaa godhatee irratti dhaggeetiiniif addunyaan milkaa'u ربنا نفتاز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا فان كاردا دي تيت اللي دي رسي دي فما أقولها والله Ya jaba jabenya kabu kabata kabenya kabu kau be walin nubide milki dan ada kabu ya jaba jabenya kabu kabata kabenya kabu kau be walin nubide milki dan ada kabu ya jaba jabenya kabu kabata kabenya kabu kau be walin nubide milki dan ada kabu ya jaba jabenya kabu kabata kabenya kabu kau be walin nubide milki dan ada kabu kau be walin nubide rahmatan ada kabu kau be walin nubide rahmatan ada kabu kau be walin nubide milki dan ada kabu kau be walin nubide milki dan ada kabu ya jaba jabenya kabu kabata kabenya kabu kau be walin nubide milki dan ada kabu ya jaba jabenya kabu kabata kabenya kabu kau be walin nubide milki dan ada kabu ya jaba jabenya kabu kabata kabenya kau be walin nubide milki dan ada kabu ya jaba jabenya kabu kabata kabenya kabu kau be walin nubide milki dan ada kabu kau be walin nubide milki dan ada kabu kau be walin nubide milki dan ada kabu Rabbi siyamna marati Rahman siyamna marati Kaburan rajallati Nu hadib tu karati Rabbi siyamna marati Rahman siyamna marati Kaburan rajallati Nu hadib tu karati Rabbi siyamna marati Rahman siyamna marati Kaburan rajallati Nu hadib tu karati Rabbi siyamna marati Rahman siyamna marati Kaburan rajallati Nu hadib tu karati Rabbi siyamna marati Rahman siyamna marati Kaburan rajallati Nu hadib tu karati Rabbi siyamna marati Rahman siyamna marati Kaburan rajallati Nu hadib tu karati Kaburan rajallati Nu hadib tu karati Kaburan rajallati Nu hadib tu karati Rabbi siyamna marati Rahman siyamna marati Kaburan rajallati Nu hadib tu karati Rabbi siyamna marati Rahman siyamna marati Kaburan rajallati Nu hadib tu
Rabbis ya Allah suma duresa durenu godu dandesa badi hamdulle kabanu eranu dabri ballesa badi hamdulle kabanu eranu dabri ballesa ya Rabbi suma duresa durenu godu dandesa badi hamdulle kabanu eranu dabri ballesa ya Rabbi suma duresa durenu godu dandesa badi hamdulle kabanu eranu dabri ballesa ya Rabbi suma duresa durenu godu dandesa badi guddolle kabanu eranu dabri ballesa ya Rabbi suma duresa durenu godu dandesa badi hamdulle kabanu eranu dabri ballesa 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 ya Rabbi suma duresa durenu godu dandesa badi hamdulle kabanu eranu dabri ballesa ya Rabbi suma duresa durenu godu dandesa badi hamdulle kabanu eranu dabri ballesa ya Rabbi suma duresa durenu godu dandesa badi hamdulle kabanu eranu dabri ballesa ya Rabbi suma duresa durenu godu dandesa badi hamdulle kabanu eranu dabri ballesa 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 ya Rabbi waywan sitti khaliqa waywan sitti wanuma waywan mara futtoino godi walitti ya Rabbi waywan sitti khaliqa waywan sitti wanuma waywan mara futtoino godi walitti ya Rabbi waywan sitti khaliqa waywan sitti wanuma waywan mara futtoino godi walitti ya Rabbi waywan sitti khaliqa waywan sitti wanuma waywan mara futtoino godi walitti ya Rabbi waywan sitti khaliqa waywan sitti wanuma waywan mara futtoino godi walitti ya Rabbi waywan sitti khaliqa waywan sitti wanuma waywan mara futtoino godi walitti 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 ya Rabbi nu yaachisini khaliqa nu yaachisini wanta yota temale bilanu lafasini nu kenni bilchoni kabda dedi nu barbaachisini ya Rabbi nu yaachisini khaliqa nu yaachisini wanta yota temale bilanu lafasini nu kenni bilchoni kabda dedi nu barbaachisini ya Rabbi nu yaachisini khaliqa nu yaachisini wanta yota temale bilanu lafasini nu kenni bilchoni kabda dedi nu barbaachisini ya Rabbi nu yaachisini khaliqa nu yaachisini wanta yota temale bilanu lafasini nu kenni bilchoni kabda dedi nu barbaachisini ya Rabbi nu yaachisini khaliqa nu yaachisini wanta yota temale bilanu lafasini nu kenni bilchoni kabda dedi nu barbaachisini ya Rabbi nu yaachisini khaliqa nu yaachisini wanta yota temale bilanu lafasini nu kenni bilchoni kabda dedi nu barbaachisini 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 ya Rabbi nu kaanyesini khaliqa nu kaanyesini ulee kee firraan arganu ya Rabbi nu laalessini ya Rabbi nu kaanyesini khaliqa nu kaanyesini ulee kee firraan arganu ya Rabbi nu laalessini ya Rabbi nu kaanyesini khaliqa nu kaanyesini ulee kee firraan arganu ya Rabbi nu laalessini ya Rabbi nu kaanyesini khaliqa nu kaanyesini ulee kee firraan arganu ya Rabbi nu laalessini ya Rabbi nu kaanyesini khaliqa nu kaanyesini ulee kee firraan arganu ya Rabbi nu laalessini ya Rabbi nu kaanyesini khaliqa nu kaanyesini ulee kee firraan arganu ya Rabbi nu laalessini 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 ulee kee firraan arganu ya Rabbi nu laalessini
بسم الله ربنا عجيبا من ربنا عجيبا كينيا نهاجبا كينيا نهاجبا متى متى نهاجبا متى متى نهاجبا إيرت ربنا عجيبا مريد إيرت ربنا عجيبا راجا غاري ربنا عجيبا ملا غاري ربنا عجيبا راجا غاري رن هاكا راجا لتو ربنا هاكا كينيا مجا Gurta isa gane kabichi to gurta isa gane kabinya gatte ga gurta isa kana nagata fi wa hunda nagadi fi sirbi te faida ilar ga mu addan furanna wajji furanna jile gurta ni tikenne sanu ka gabra kana mana malako fi tin hako fi tin bitte jecha kan dala tikenne mana tijare kursi se jecha nagadi jile malaka amma se tikenne sirbi achi raar ga mu qofa addan furanne tinjiranna jecha inni sun gartee gaa goota kana gane achi deebee diina gartee namichicha kanaa gartee gaa sanii wal ta'e sanii wajjin adda fudhate jecha namni kana ni fedha ilmi namaa kana ni fedha jedhe jecha gabrii akkanaa tokko sinii ta'uu ni feetanii takka ilmallee taatu ilma akkanaa sinii ta'uu ni feetanii hin fedhan jecha akka kana namni shirkii godhu jecha dabri amma salaata gorse salaanni kun tawhid rabbitti aanee mataadha amma waa hundaafuu mataa متى ولانا كتب عبادة ديني ديجتا كوني قاتلو كبا حقني سايه غمو كبا ركوعي سجودين سايه غمو كبا جيتا نمني بلليته صلاة كيسة كربين كراني كربين سوداني كغرتي كربين ذاكر سنا كم جنان فكيني أمتا قولي جيتا كمن يقوم أمام الملك ليسأله عن حاجة أكنا ما قرتي موتي درة كده أبته حاجات وكتمة رادين موتين करते गाता है तिगरा गले वही नत्ती मता आजा संपा सब्जी तिगरा गले था गुरबान गुलबुले साजुले के राबते थी गमन लाल गमसन लाल बिताम बिकलाल वहां से लाती मधु लगे दीते थी थपा थपा सही था मोती चिन्ह ताई मधु जिले तिगरा गले था जितना इन्हीं को गुरबान कुन खसिलाई मधु खसिला करते गाम आजान सा बातु खसिलाम मवाखरतु आज मुल्ले फुरतु दंदु कनदी से थपत्ती वरे जितना waan biraa gamaa gamana laalaa waan biraa taphata jecha mootichi eegee dhabee irraa dhabeeti itti aaree irraa gargara akkasi namni salaatatti taphatu jira jecha fuula rabbii dura dhaabbatuutti jira haajaa isaa rabbitti matuudha silaawu wanni isarraa barbaadamu rabbi isaa sodaataa salaatuudha wanni isarraa eegamu ka salaata keessa gartee ka salaata laaffisu ka salaata keessa qalbiin biraa kotte ka kushooyi rabbii hin qabne akka nama saniitii jira jecha ammas dikirii rabbiitti mee dikiriin kun waa hunda durattuu gartee ka haa barbaadamaa akka ta'e tika akkasii ta'e dallaa akkasii ta'e itti himeeti dikiriin kun jedhi jecha namni rabbi isaa qabu dikee hunda namni rabbi dikirii rabbii kun du'aa heddummeessu كما ربي لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر خير دمس لا حول ولا قوة إلا بالله خير دمس كذي هون دكتة كأن ما قال كذكري كود ربي كذب أكن ما قرتة جوكولة جابت وتي جنبي جوكولة تباني بيتن دللا جبا كذا غاندا جارا مسن جارته ديني كاله جرو ديني وغاي سے جب سورا دکاو سا جسورا اوريا تربو جوكولة ساتي سے نے اولاد چکو خشلانی دیوانی کلا دینی کو namni zikrii rabbii heddummeessu kana jedhe jecha jogola jaarratee jira jecha soommanatti amma qadrii darajaa soommanaa kanatti meeti soommanni kun akka nama gartee egaa diinni itti dhufuudhaaf qophaa'ee diinni waraanaan isa cabsuudhaaf as deemu tokko namtichi gartee egaa diinni itti dhufu kun gaachana qopheeffatee waraana isaa qopheeffatee diina kana ofirraa cabsa jedhee hoggaa kaayachitti deemu diinni isa durattuu dhabama ta'ee cabee jecha waa waraanu dhabee fayyaadhaan nagaadhaan gammachuudhaan deemee mana ofiitti galuuti soomanni akka kana jecha soomanni gaachana keessa ni jira jecha maalirraa gaachana nuuta ibiddarraa gaachana nuuta nama soomanee dummeessu ulaa soomanaatu jira jannata keessa rayyaan ka jedhanu ka warra soomanee dummeessu malee ka biraatti hin seenne jecha jannata irraa giddoon utee jecha soomanee dummeessuu jechuun waan biraa addatti hin qabu namummaan baatii soomanaa kana soomane guyyaa ja'a soomana boodaan katti aanse akka namaa mata buusu soomaneetti jeenatu mammadani soomana dummeessuu jechuun kan hadiisa tokko keessatti namni nyaata nama nyaachisee soomana dummeessee halkan hoggaa namni rafu salaata isaatiif ka'ee dhaabbatee salaamataa isaa facaasuu dummeessee
jannata rabbii nagaadhaan seenu duuba kana nuti ni dandeenya jennaan garteega saabonni nuti kana akkamitti dandeenya jennaan man at'ama ahlahu man anfaqa ala ahlihi fa huwa at'ama at'am namni gartee hanga qabu xiqqoo guddoo qabu haali isaatii kennee ijoollee isaatii warra isaatii kennee nyaata nama nyaachise jedhamaa jira namni imaamaa wajjin gartee gaa'ishaa salaatee halkan hoggaan namaa rafuu dhaabbataa bule jedhamaa jira jechuudha. Guyyaa soommanuu jechuun namni gartee gaafaatii soommanaa soommanee shawwaalillee itti edaate soomana isaa irratti dawwame jedhamaa jira jechuudha. Salaamataan gaasilaa namatti dhufte hundaan salaamataa jechuudha kun waan ulfaataa miti jechuudha. Nama akkanaatu nagaadhaan jannata rabbii isaa seenaa jira nyaata nyaachisuu jechuun haaliidhuma ofii nyaachisuun kunu rabbi biratti qadrii guddaa qaba jechuudha. Maaliif ibaadaa isaa irratti dawaamuu wajjin jechuudha. Ibaadaa isaa waan rabbi nu ajaju waan inni nurraa eegutti dalagatuudha wajjiniin jechuudha. Kanaaf gartee egaa nabiin sun hoggaa akkasitti ummata barsiisee waa shanan kanaa'u ummataa himee ka'u nabi Muhammad anilleen kana isinii dhaame jedhe jecha nabi Muhammad. Hadiisa kana nuu himeeti nabiin akkana jee nuu himee ka'eeti ifiifilleen anilleen shanan kana isinii dhaame jedhe jecha. San irratti oonan isinii eeda'u jamaa jecha waaliikum bil jamaa wasami watta'a tokkummaa qabadhaa jedhe jecha. Oonan irratti isinii eeda'u tokko ta'a diin keenya irratti tokko ta'a jedhe jecha. Wal jalaa dhagaa qaalii walii godhaa jedhe jecha. Waliin kilaafina waliin jibbina waliin hasadina addaan hin faca'ina gamaa gamanan bayina tokko ta'aa nuun jedhe jecha. Hedduu wanni hadiisa keessatti duudhaamaa ture ana boodaan namni hafe fasayara ikhtilaafan kasiiraa فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين غنا والدبيداف adda faca'uu hedduu arguu teessanii namuu mazaabatti bahe firqaatti bahe aqiidaa keessatti toohida rabbii keessatti sifa rabbii keessatti maqaa rabbii keessatti olaantummaa rabbii keessatti sifa gartee dalagaa rabbii sifa zaata rabbii kana hunda keessatti namni ganaa addaan faca'uu ta'a isin karaa kiyya gadinniisina karaa saabota kiyya gadinniisina qarriffaadhaan ilkeedhaan ciniinnadhaa irratti dhumaa jedhe jecha rabbii warra ilkeedhaan irratti ciniinnatu nu haa godhu karaa isaa irratti gartee rabbi nu haa dawaamsisu karaa isaa irra rabbi nu haa kaa'u nutti illee haa laaffisu wanni kana kaaseefi wanni rasuuli rabbii jibbu addaan faca'u jecha diin irratti addaan faca'u sahaabonni illee wanni jibban diin irratti addaan faca'u gaafa Hajjaaj ibn Yuusuf jedhan Hajjaaj ibn Yuusuf ka jedhan tokko diina tokkotu jira jecha ka sahaabaa meeqaatam gatee taabiyoota irraallee taabiyoota jajjabaa ajjeesee akka Sa'iid ibn Jubeer ka jedhan jechaadha ka akkasiillee ajjeesee suni gaanii beektu ibn Jubeer faa ka ajjeesee jecha sahaabaa rasuula rabbii ka rasuula rabbiitti gammadu guyyaan ni dhalatu jecha sanillee ajjeese sahaabaa jajjabaa meeqaatam ajjeese ibn Umarii fi Anas faa nama tokko malee namni isaan nagaan jiru sahaabaa keessa jecha sahaabaa meeqaatam ka ajjeese jecha kanaatu mootii jallataa mootii badaa katee kanaatu jechaadha duuba gartee gaa diin rabbii katee kanaatu ibaadaa dalagu ni salaata jecha nama salaachisa imaamaa beeku ni soomman sahaabonni akkam ta'an silaa barri isa kana ofirraa gatuu hin dadhabne kaa'uu fituu dhabamsiisuu hin dadhabne isaan kun warra gartee gaa leenji'aadha haraashiidha jechaadha isaan waa'ee gartee gaa diina cabsuu keessatti maaliifi kalimaa keenyatu adda ba'a tokkummaa keenyatu faca'a rasuulli rabbii tokkummaa qabadhaa nuun jedhaa ture hamtuun hoggaa isin mudate obsaa nuun jedhaa ture jedhanii irratti didanii itti hidhatanii salaatu jecha tokko akkam isaan godhe farshoo dhugee quufee salaachisa jecha ibnu abbaasu keessa jira saabaa jabaa salaata subii tu salaachisu inni gaa farshoo quufee deeme karaa afur irra deebi'ee salaachisa hoggaa salaatee salaamataa bahu hayyee salaanni reefuu kun hin taane kam jee ammas lafaa ka'ee hidhate wajjuma hidhate ammas hogga salaamataa bahe salaanni hin taane kam jee ammas ol ka'ee hidhate wajjuma hidhate karaa afur salaateeti haala salaata isinitti ne da'eensi ajee nuti illee si jalaa namni wajjuma jirra jeen ibnu abbaas jecha akkasitti tokkummaa isaanii eeggatu jecha khilaafa jibbuu jecha obsanii ciniinnatanii diinaa wajji jiraataa turan jecha kanaaf tokkummaa keenya hin facaafnu waliin jibbinu nuti immoo waan kana hin geenye waan xixiqqoodhaa jecha wal facaasuu
wal gartee gaa balaaleffatuun gizee tokko nurraa ni argama rabbiin najaa nu haa baasu warra of beeku warra aqlii qabu warra gartee gaa waan deemu waan itti jiru waan keessa jiru beeku rabbi nu haa godhu diinsaa rabbi nu haa sabachiisu akkasii jechaadha diin rabbii yoo nurkatti tuqame diin keenya yoo tuqame nuti yoo tuqamne wanni irraa dhufe maalii wanni of duba deebinee ilaaluu qabnu maa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum of qoratuu qabna jechaadha ifii keenya mataa keenyaaf ilaaluu qabna jechaadha wanni musiibaan dii keenya musiibaan mataa keenyaa nutti dhufuun waan ifiin carraaqqattanii ni jee rabbiin jechaadha quraan isaa keessatti hoggaa nuti gartee gaa khilaafa shari'aa deemne hoggaa nuti diin isaa irratti wal ta'uu dhabne akka nurraa barbaadamu san hoggaa ta'uu dhabne musiibaan waliin ittiin gahaa jechuudha kanaaf gartee gaa of duuba deebinee of sirreessuuf of leenjisuuf hoggaa isin ahadii khilaaftan jee nabi Muhammad hoggaa isin ahadii diidanii karaa irraa ma'itan ahadiin isin biratti hadirii dhabdee jecha amaanaan ahadiin eegamuu dhabdee bakkaa kaa'ate ibaadaa isaa hoggaa laaffiftan diinan isin irratti gadhiifate jechuudha ummata gartee gaa faranjiidha isaan santuu isin sodaa dhabe dhufee isin cabsajee saabotaan akkasumatti hoggaa zabana saabotaatiin booda diinii laaffisuun amaanaa ganuun mooton warri gartee silaa duree ta'an kun jallatanii gartee kamirii dhufuu fi nama ajjeesuu fi mootummaa ofii jabeeffatuu qofatti hoggaa garagalanu gaafa san gartee gaa ummanni gartee faranjii sodaa isaanii dhabee dhufee isaan dha'ee cabse jecha gaafa kana malee ammas dhibdeedhaanis gisee tokko namni kumni meeqaatamni bakkatti dhumuun argame jecha hoggaa diin rabbii kilaamne rabbiin numa koraa diin isaa keessatti gartee nu dha'a gartee fitti nu mokkoree nu laala akka nuti karaa irratti deebinu nu godha rabbiin gartee wanni nama mokkoruuf jechaadha